Türkiye لسر HDP سر partya ما HDP به هر شوازی زور و زخت دولت ترک دولت فاشیست به هر شوازی توندی سر پارتی مدته ایرود گرتنگه هی باکوری کردستان دا جسدی نوت گرتی باکوری کردستان او توای ترکیه دا سدی نوت جالکوان HDP نه اندام منه پارلمانتری منه هفسروک شهرداری منه او ریوبری منه یعنی ریوبری HDP نه ای باجارا و ای نافچاو ای گوندا همی کس ایرود بن زور و زخت ترکادانه جبر و یکی ج زور و زخت گل دربال سر اندام من سر گل کرده مشاندن بوی به گریدایل ایرو زندان داجی بردوام دکه به رنگی آرمانجوی چیه آرمانجوی اوه گو چالکوان ما ای سیاسی ای گو ام بیشن برنامه کیوی جبوی کرده هبه جبوی آزادی کرده هبه جبوی سرفرازی کرده یکبونا کرده هبه دولت ترک نخوازه پیشکتنه کی بیرا چه به جبر و یکی جی و پیوا گریدای به زور زخت درب با گریدای زندان داجی دخوازه وان چالکوانا تسلیم بگره ایرادا وان بشکینه اوان نزد چند ساله 6 ساله سر برز Öcalan Abdullah Öcalan tecriteki geleki gram temeşandını ne malbati vira ne parezeri vira ne ji ambejin vakberi ve çand sale avul be kesi medeni ra hevditin dahatın çekirine ne ji buan ra irotu hevditin ekitine راستی دما پاندمیه داجی هنکی خوف به مراچه بوم به همه گله کرد را به کسی مدنی بجواک دموکراتیک را و به همان دمه به پارتی مراجی چه بون سدمی خوشی ام روشویه تندرستی مراق دکن ام ندیاره یعنی سرچپمنی نه کسی برپرسیار ام بیشن نیرینک دایه نجی وقت پارزار بیشن به هفته هفدیتنه کی چه کرده و ام بیشن قامویا گشتی او کرده آگاهدار کرده جبروی راستی گله کی گمان مراهنه ام عالی جیانوی دا هنکی گمان ما هنه ام دخازن جارک دنی پیشیا هفدیتن برز اجالان را چه به وکری به و لسر گله کرد سر آزادیا کرد لسر تکوشینا کرد و لسر همه جواکا دموکراتیک او زور و زخت تین مشاندنی تجریتا تین مشاندنی ورا راکرین امجی دزانن گوز تجریتا لسر اجالان سر زندان ایمرانی بردوام بکه همان دمیل سر جواکا دموکراتیک سر گله کردی دوام بکه بداوی نبه yani gava yekemin ava go tecrit ser berez ucalan wara rakirene peşi hevditina carkedini wara vekirene u çareseriya mesela mejara kurda wara kirene brengekidin çareseri nabe bi zor uzaktan çareseri tücar çenabe o herkesi dinavsi sale tekoşina tevger azatta si salida evet işte gele cara ditiye le şahadeti kiriye جبروی که جی ایرو برچیبونه ده حواله ما برچیبونه ده راستی هاتیه 65 روز دو مانگ در باس بیه امنا خازن حواله کی ما جیان خود و چالکی ده جدست بده جبروی که امسر را گشته باندکن ام دخوازن همین کسی چالکوان مدنی رخصتنی سیاسی حزبین سیاسی و کسی گو وق وجدان جواک خو تعریف دکه بناو دکه دنگ بدن حواله ما و پیشگیری بکن گو روزی کی پیش ده اوا چالکیا به آوای کی سرکفتی به انجام ببه به داوی ببه بانگامل اوه ام دخوازن پیشگیری کی خورت هبه و روکی پیشی دولت ترک برسیف بده وان چالکوانی ما و انجام en azından serkefti çebe yani serkeftin cimera ne tane ava havale ma devji grevi berdin em wetişte vak serkeftin hesap nakin serkeftin cime ava çünkü talebi havale ma talebi siyasine ne talebi şahsine ne de bejin bira şart u merceme zindanı da hoş be ne de bejin harun ma avame u kunje ma keman bira evzede bebin talebi wan ne ava talebi wan siyasine جبر مجارا کرد جبر جواک دموکراتیک زور زخت السر جواک نه وانا داوی ببر کی گو وانا داوی ببر و دمیجی zaten حوالی ما به سر کبر چالکین خوشی به داوی بکن و اوروش ترکیه لسر هدف زخت کی گراندانی و دخوازه قپات بکن هدف جبر وکی به هدف به چهل بجارتنه کی و دنگه گله کرد قط بکه جبر و ام دخوازن ورشر مزار بکه و دخوازن همو پارتی سیاسی
O yekî bijin netewek Kurd dixwazin ji bo wî bi yek dengekî bang bike û li hemberî wî bisekine. Ewa duhem hûn dizane li girtîgehê Tirkiye, zindanê Tirkiye de 64-65 rojê girêva birçîbûnê dest pê kiriye ji bo azadiya Serok Öcalan. û ew girêva birçîbûnê hem li Mexmûr hem li Yunanistan û hêdî hêdî li çar parçeyê dünyayê li hemû dünyayê belav dibe. û bangwaziya me ew e ku gelê Kurd an jî ev ê demokrat ji vê çalakiyê re dengek bide, piştgeriyekî bide wî. Bi vî awayî em piştgirî dixwazin ji hem hizbê siyasî Kurdî hem jî ji gelê medenî sivîl em vê dixwazin.